Naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalati Vlog! Mari Gloria, umay kaaglaba ije balaywan. Ado nga min tilalabaak, jak magabanan. Ado ti trabaho. Makitan to. Tangdanan ka mat. Kayat ko lang amin amal pa sa dagos. Iti kasta, saan nga agbuot dagiti kawas may. Kaano ngay? O di oray itan. Adapay nga min aramidak, Mariberta. Kaano nga roti kayat mo apanaglaba? Nubigat ko man Sige. Ayun gaya, Mare. Mabalin ka di nga alaak itan titangdan ka? Ha? Ala ka din. Sige. Tangdanan ka, iti 400. Mudto'y nga rudan titangdan ka. Tapno adda igatang ko iti bagas may. Nay, anya day tayong supot mo lakay. Nateng bahag. Napan ko dinawat ka dagiti adamula na nateng. Anya? Nagatun ngay. Dinawat mo dagita? Una, ikandak mo't di pagyamanak unay. Imbag man ta nakadawat kay tinatang lakay. Kastalati biyag, bakit? Ugali na ti agkakaruba. Agdidindawat. Mayot alakay. Inkanto manen dumawat. Una, inton maibos dagito'y anateng. Inakto manen agdawat ka dagiti adamula na anateng. Kastalati biyag, bakit? Ado ita titaraon nyo Ewan ananang. Tajay tangdan ko kin ni Mariberta. Inggatang kun iti karne kan bagas. Ken adu met tinadawat ko anak nateng kadagiti karuba nga damula na anateng. Ket nakaadu ka. Adda ka paryabunga. Kamatis. Tarong. Okra. Palang. Ken daglumapay. Ala, mangan kayo nga rudat, tain na kon. Imay kulay ni kanti apo, miti si daon na. Ang madumat gayam ti si dayo ita. Kayat ko dahi tayong padiguyo, Lola. Paborito ko dahi ta. Burodibod. Wala po. Si daom latan. Sige nga rudan. Inakon. Agyamanak, Lola. Makapasurun mat dagito'y akawas da Berta. Nakadado. Isumat na gayam a 400 tinitad na tangdan ko. Nakadado. Basta igil-gil ko latan. Makamuditan mo na dalos no saan? Nay, nagbiit mat gayam ti panaglaba ni Gloria, lakay. Dajeo, isam-sampay nan dagiti linabaan na. Bilibak iti kinapartak ng aglaba. Paypay lang namin ngayon palabam kan kuha na dagiti kawas tayo. Kat, apay, maday? Ay, iso nga raod ang nagpalabaak ni Gloria. Tapno makaina na, akbet lakay. Takasanumot nga main, kanayon ta iji bangkag, kanayon ta iji talon. Madimot no saan ka atulungan. Mabalin mo't lata sa anayin. Ta dito'y kalatan balay. Taday talatan trabaho dito'y balay ti aramidam. Agluto, agdalos, aglaba, ken mga sikaso ka dagiti anak ta ti aramidam. Ay, saan Saan abali tar aramidak lata mo ti trabaho dito'y balay? Kan saan mo't ababasit dagiti anak ta? Kabaulandan ti pagbagida. Taadadamutan iti high school. Second year high school di inauday. Ala, adalat taken ka bakit? May mayat matlaang aggagat ta adwala kay. Iti kasta, saan tayong agbising? Kitaam ita, kabaulan ta ti manangdan iti aglaba. Ala, makamukan. Wan lakay, saan abali taadamot itang danta ni Gloria? Iso paglaba aklatan kan iso pay matakwarta na Ha! Diyos kay, anya dito yan nalaban, Berta? Kasla di mo't nalablaban, nagangot mo't! Apay ka di ayala kay? Dito yung t-shirt ko nagangot. Kasla saan ang nalaban. Angot ma, atay, Na, ni Nita. Wanyag pa iso. Ni, apay akas ti angot na ngay. Ay,
Saan gayam ana simpati pa naglaba ni Gloria? Nagbiit ang naglaba kun kunaklakit din. Ngam kastoy mat gayam ti labana. Naangot mat. Saanin ang maulit ti panagpalabak kun kwa na. Anya ti kunam na to. Ang dawat kay Timula, abungat sandya. Un kumatataan taon. Tani, nagpipintas man dagiti bunga ti sanjam. Nagado tata. Sigurado, nasamit dagita. Oo, na. Ay talaga. Anya kumaita, ha? Agdawat ako mga rod tata. Oray do abok lang ti sanja. Anya? Pulos! Ha? Never in my life, papadawatan ka na to. Ay, katbayada ma. Unay kayo mo tata. Nagado lang aro din dagiti bunga ti sanjayo. Imot yu pa'y. Ay talagdaw dawat iti mula iti karubam ti among aramidan. Ay agmula ka, tapos damat apapitam. Ha? Saan ka taday tagdaw dawat ti aramidan? Puskol lupa. Ninataw day ta nakaidda iti indayon da. Nga day ti sirok ti mangga. Ay, anyan. Una yan ti jardag ito yata tao. Hindi dakat mapanagtrabaho. Tapnada ka nun da. Ha! Ay man. Nataw! Nabay! Anday ko! Tiulok! Anay! Unay kayo matunong! Ha! Kinigtot na ka matmatulog! Kitaan mo man, May! Balangsak dito, indayan! Tapnadak! Anay! Himuna pa'y nagdiso tiulok iti daga! Ay, just kika! Anya ti aramidam na to! Maya di iindayunam dito'y amat maturog! Idinto taawan kanen ti anak yaw! Anya manon ti ibagbagayon? Ay, just kika ka talaga! Imay itay di anak yu ija balay! Kat pinakan mi manan! Gaputa mabisin ka now! Ha? Ni? At damot na kanina dito balay? Adda! Ang inapula ka no, kan itipay! Ha! Anya nga itiganas na amangan nukas ka! Oh! Bad trade! Awan pa'y gaganasan mo't kada kayo katuganga! Nita! Apay ayangan ng may kayo! Anya tigagaro yun? Umay ko ipakaamukin ka! Nga agkasapulan datatang yung itikadwada nga agkarpinteraw! Tarugyan dan ti ipapaaramin ni Mr. Santos Abalay! Day talaga yan ti ibagayo! Wen! Umayat to! Agong-ugat ka? Saan? Ha! Mala! Nukas tamlatan! Awan! Tinasaya at pagbanagan yaw! Anya kamot din, Gloria? Tinangdanan kamot iti hustaw. Pinakan ka pa'y iji balay. Naimas pa iti impasidakkan ka. Ngam wardi-wardi gayam ti panaglabam. Anya ti lablabidam berta? Manipod ita, saan ka napaglabaan? Ay, sadot ka talaga. Awan bain mo. Di saan kan nga agpalabakan niya? Ay, talaga asanon. Kita aglaeng no da makaanos amang laba kadagiti murang yu akas lapigadan ti kadungritda. Ay, di mo man lablabsan ti agsao, Gloria. Tadagita pagan anay mo, tikas lapigadan. Akas iti da ita pandiling mo. Ako namlano, mapa iti kinarugit na. Pwe, sadot, inak man langan. Nita, padasam tagpakita pa'y kanyak berta. Idumodong ka! Nagkarit ka na babae. Adi ka katagbain kanyak. Gapot at tinangdanan ka iti hustaw. Ngam saan mo't anasimpati panaglabam. Di nakpangtaan. Gapot at kabaulan kaalabanan. Gloria sadot. Pwe! Hoy, nato! Day talagyaw at itilan sa teraramidam. Ngayon ko namlam nabampannog ka ni Tiustaw. Naita mo lang ta nagtugtog ang teraramidam. E din to ta nagadupay ti mabalin mo nga ramidan. Nagpurot ba't nga rin? Tarang! Yamutan. Tata Hardo! Ah, Pagawidin nyo dito kadwayo,
Jack kaya di tayo nagtrabaho dito eh. Sayang lang ti kwarta kong itangdan ko kuha na, ha? Mr. Santos, tay ko Pagawidin yun di tatawa. Masurunak lang amang buibuyakan ko na. makitam na to. Uray ni Mr. Santos, ipagpakitam tikin na sa dutmaw. Mala, agawid ka din. Ayan nga tayo si data yung nanang. Nagbasit mat ngayon na po iti aday ti lamisaan. Nagadukat a reklamo mo na aya. Di ka nin tayo lataday tangain na poy. Do di mo kayat. Ingka makipangan ka dalulan. Wan, anak makipangan ni Jayan Dalula. Naimbag ki Jay Tado si Dada. Gatayo ngay, awan pa'y naimas mo ta si Dan tayo. Pangaasim ka di Aberta, tapaglabaan na kita. Kasapulak ti gatang ko iti bagas me. Ay, uray anya pa iti ibagbagam, Gloria. Tanaikatan ti panagtalag ko kan ka. Sadot ka, tao. Isuasaan ako nga agpalabakan ka. Sa bagay, basol kumat ngamin, no apay naglaba ka pa ila ide. Idin to taamok asadot ka. Ngam no adda siguro bain mo, nalabit as sinimsimpam ti trabahom. Iti kasta, saan mat amasayang, tintangdan ko ken ka. Say-saya atok itan ti aglaba, Berta. Basta tangdanan na. Saan? Taadan para labak iti kawusmi, Gloria. Kat sobra banglo ken nagdalos ti labana. Saan akas ken ka naangot ti labaan? Nanang, umayak ko magkid daw iti bagasyo. Tawan ka nun di apo yung. Ambam Gloria, saan na parikaw, jay apo ko may? Gapo tamamitlo iti inaldaw nga umay mangan diti balay. Pera kayo iti asawam apadam asadaw. Nanang, kaslasandak nga anak. Ay awan anak ko asadaw. Amin nga anak ko kat nagagatda. Iso asaan da nga agbisen. Nanang, Ha! Pumanaw kan Gloria. Taawan apulos ti maited ko kan kaabagas. No kayat yo ti mangan. Di agtrabaho kayaw. alamot tan ananang. Uray talulaang abaso abagas. Ay urayan niya ti bagbagam. Saan ka nga ikan? No jay anak mo. Wan, kasyak. Ngam no da kayo iti asawam. Ay pakpakawan. Agtrabaho kayaw. Apay adi mulat ta inikan di anak mau, itikid-kid dawin na bagas. Ay agruam da nga minan. Kanayon matlata nakasta. Sipod pa'y. Ha! Imbes nga isuda ti mangtad ka data iti kanunta, talakay kan baketan, agam saan, ta isuda ti kanayon nga daw iti bagas ka data. Ha! Suron kaun! Alang nga rod. Basta di mo ipimutan di apo ko tabakit, tanay kakasimait. Ay wan! Umay mangmangad dito'y balay ni Boy, iti mamitlo iti may sangal daw. Iso asan nga agbisain, jay aputa. Oh, adto'y ti parakan kalakay. Sagay sa abaso. Anya? Daytoy lang tay pao nagtaytangal daw. Sagay sa atabaso ti danom anapudot. Unla kay, inikakon iti asukar, tapno mayat. Tapno addamot raman na. Hey, just ke. Awan tumat namin na diskitar ko itanatan. Awanan ti agpadawat no kasta nagdawat ha. Lakay. Ingka nga nagsapol iti trabaho ma. Na, naglain ka nga gibaon. Di si kati mapanagsapol iti trabaho no kayat mao. Ay, diya kaya ta. Si kakit den, ti pakpakanak. Imbes asika ti mang pakan kanyak, tasyak ti babae. Na, anya ko man no babae ka. Kabay lamut ti agmartilyo. Di si kanti mapan makikonstruksyon ka ni tatang mao. Anya, ay pakpakawan na tao. Si kati agtrabaho, kasi kati lalaki. Ha, pagrab ba ng dayta apad day di pamilya? Nanalor na. Agaplayak man at tagatulod di apuyo ang mapanag-eskwela. Damag ko ngamin nga kasapulan kayo iti tagasukon kan tagatulod. Ay, saan no si kanto pa imatlaang, Gloria. Ha? Nay, apay ngay nana? Si kaasadot, di pangitalkak iti apok. Nang ronak at kinder pay. Ay, ano saklangan ti agsarsarukod. Amang itulod, kan mangsukon, kan kuana. Anya, nalabos kayo mo. Wan mo, sadot ka ka no. Kasta, ti agdindinamag dito'y lugar tayo.
Isuasan da ka kayat nga alaan nga agtrabaho. Dagiti kasapulan iti babaunan. Tasadot ka! Ay nanatong, nagsakit ti tiyan ko iti bisin ko. Awan pa'y may isang ta. Awan apulos makan iti kusina. Benar Rod. Oray sakat mga bisinak natin. Sika nga main, apay adi kag trabaho tapno manganta. Apa ya sakti papasulam? Oray sika ha. Agtrabaho kamot na rin. Sadot kamot ama isa. Day talaguro oy ti sangput ko amakan kamom. Oh, wag sinatan! Agawid akong kininang kaw. Anya? Agbisin tamot lang. Iso asurutag ti anak ta ijay balay dananang. Tagyan akon ijay. Kasariita kayo adwa Tadyak kayat ti aramid yaw. Manipod ita, agtrabaho kayo iti hustaw. Tapno saan ang maikat ti panagtalag ti tao kada kayo. Aggagat kayo. Naawatan yaw. Wala nang. Agyaman kami iti daytoy amakan nga intedyo, nanang. Ket bayan nyo, taggagitahon. Inaktuso kayon jay bangkag mi. At mulak iti ado, tapno saan kami ngagbisin. Aggagatak matan nanang. Takababain mat kada kayo. Da kayon ti mangpakpakan iti anak mi. Ay rumbang laang naggagat kayo Tama di tisadot. Tisadot. Agbisain. Laglagi pa nyo kumadayta. Titan tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw ako nana. Tisadot, agbisin. Naitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Biag. Insurat para iti radyo ni Volgy Paclay. Ken itimat direksyon, Teresa Calay. Musika, Jonah Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga estasyon. Kastala ti Biag!